ubugambanyi bukomeye. Nyuma y'uko ubugambanyi bukomeye buvuye mu bagabo bwerekeje mu bagore, iyi nta yindi kipe bavuga ni Rayon Sport. Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport yigira inama igashinga ikipe y'abari n'abategarugori yishakira gutwara ibikombe, nyuma y'uko Rayon Sport ni ikipe itunzwe n'abafana kandi ifite rubanda nyamwinshi rw'abafana rutandukanye ruyikunda, ruyihundagazaho ibyishimo, rutanga inkunga ya buri kwezi, rutanga inkunga yo kujya kuri stade, kandi rubanda nyamwinshi bakunda ikipe ya Rayon Sport. Niko Rayon Sport kwigira inama yo gushinga ikipe y'abari n'abategarugori ihera mu cyiciro cya kabiri, itwara igikombe cya shampiyona cyiciro cya kabiri mu bagore idatsinzwe, izamuka mu cyiciro cya mbere. Ariko mbere yo gukina icyiciro cya mbere yakinnye igikombe finali, igikombe cy'amahoro, ikina na Polisi iri mu cyiciro cya kabiri. Rayon Sport ibasha gutsindwa ariko ntibyayica intege, izamuka mu cyiciro cya mbere. Nyuma yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere nabwo yasanze ikipe zari zikomeye ziri mu cyiciro cya mbere, harimo Police Women's Club. Iyi kipe ikaba yari ifite ibikombe birenze 8 bya shampiyona byo mu bagore. Niyo kipe yari imaze imyaka myinshi itwara ibikombe, yaje ihangana n'ikipe nyinshi harimo Indahangarwa, harimo amakipe menshi ajya akomeye y'abagore kandi ateye ubwoba. Izi harimo za Mutunda, Kamonyi n'izindi z'Igicumbi. Aya ni amakipe yari arimo asanzwe ari muri shampiyona y'ikiciro cya mbere, ariko Rayon Sport yaraje batwara igikombe cya mbere muri shampiyona. Ari nawo mwaka wa mbere ije muri shampiyona y'igikombe cy'abagore. Iyo Rayon Sport ageze ku mukino wa mbere w'igikombe cy'amahoro ihura na Polisi, isezererwa na Polisi, ariko Rayon Sport ntiyacika intege. Mu mukino wo gutangira undi mwaka w'icyiciro cya mbere cy'abagore, ubwo wari umwaka wa kabiri wa Rayon Sport, Rayon Sport yakinnye na Polisi ku mukino wa Super Coupe uzwi nk'igikombe kiruta ibindi. Rayon Sport yatsinze ibitego 5-2 Polisi, nyamara Polisi yari yabanje ibitego 2 byose. Rayon Sport yiva inyuma yitwara iki gikombe. Mu mwaka umwe Rayon Sport ibasha kuba yatwara ibikombe 2. Rayon Sport yabasha kwigwizaho abakinnyi bagiye batandukanye, aho ifite bamwe mu bataka bavugisha abantu benshi. Uyu niwo bita KABOYI. Abatamuzi neza, reka tubabwire urutonde rw'abakinnyi ba Rayon Sport bategetswe cyangwa akaba basabwe kuba bakitabwaho bagapimwa neza, byaba ngombwa bagahagarikwa ntibongere gukina ikipe. Abakinnyi bavugwa bakaba ari 5, barimo 2 ba Rayon Sport, Mukandesenga Janine KABOYI na Ukwikunda Jannete. Kandi harimo umukinnyi umwe wo Muhazi United FC wa Inyemera ndetse n'ukinira Indahangarwa. Reka tuvi inyuma y'umuzingo rero w'iyi nkuru. FERWAFA komisiyo ntizivuguruza rumwe mu byo gupima abakobwa bashinjwa kugira imisemburo ya kigabo. Komisiyo mbonezabupfura mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse na komisiyo ishinzwe umupira w'abagore ntizemeranya kuri gahunda yo gupima bamwe mu bakinnyi bakina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere ngo barebwe niba badafite imisemburo myinshi ya kigabo yababuza gukina mu bagore. Amakuru igihe gifite ni uko mu nama yahuje amakipe y'abagore ubwo hitegurwaga itangira rya shampiyona y'icyiciro cya mbere, uhagarariye ikipe ya Payeri yazanye igitekerezo cyo gupima bamwe mu bakinnyi bivuga ko baba bafite imisemburo myinshi ya kigabo, aho kubwe ngombwa bagombaga guhagarikwa gukina muri shampiyona y'abagore. Aba bakinnyi bavugwa bakaba ari 5, barimo 2 ba Rayon Sport, Mukandesenga Janine uzwi ku izina rya KABOYI na Ukwikunda Jannete. Aha kandi harimo umukinnyi umwe wa Muhazi United y'abagore, uwa Inyemera ndetse n'ukinira Indahangarwa. Nubwo byasabwe ariko ntibyakurikiranwe, byatumye amakipe yabisaga yitabaza komisiyo mbonezabupfura ya FERWAFA ngo ikurikirane iki kibazo, maze nayo iza gusaba ibisobanuro komisiyo ishinzwe iterambere ry'umupira w'abagore, nk'uko Dukuzimana Antoinette yabitangarije ikinyamakuru Igihe. Ati nibyo twandikiye komisiyo y'abagore tubasaba ibisobanuro ku mpamvu batakurikiranye ikibazo cyayo makipe. Ni inshingano zacu nka komisiyo kubikurikirana ndetse dushobora kwikorera iperereza bibaye ngombwa. Ku ruhande rwa komisiyo y'abagore, Munyaka Kansire we yabwiye Igihe ko ibyo birego atari babimenya ndetse n'iyo baruwa yavuye muri komisiyo mbonezabupfura itari yabageraho.
umwe mu bayobozi ba FERWAFA wavuganye n'igihe we yavuze ko batishimiye ibyakozwe na komisiyo mbonezabupfura, cyane ko bishobora kugira ingaruka kuri abo bana b'abakobwa barimo gushinjwa ko baba bafite imisemburo ya kigabo. Iri shyirahamwe ryavuze ko kugeza ubu nta cyemezo ko abakinnyi bafite ikibazo, cyane ko ibi bikorwa n'abaganga babihuguriwemo kandi ko magingo aya nta kizamini na kimwe kirakorwa. Bitandukanye n'iyi mikino, amategeko ya FIFA ntabwo ashyiraho igipimo ntarengwa cy'imisemburo ya kigabo testosterone umukobwa akwiye kutarenza ngo abe yakwemererwa gukina mu bagabo. FIFA iha uburenganzira amashyirahamwe ya ruhago kwikorera ubushakashatsi akaba ariyo yemeza ko umukinnyi runaka koko ari umugore cyangwa atari ku rwego rwo gukina mu bagore. Iyi nkuru yabashe kuba yabakimomo ubwo bagambaniraga ikipe ya Rayon Sports bashaka kuyibuza bamwe mu bakinnyi beza ifite. Ubu twakemeza nk'umukinnyi JANNETE, uyu mukinnyi akaba yarayijoyininze cyangwa yarinjiyemo mu minsi yashize. Tukajya ku mukinnyi wari usanzwemo uzwi ku izina rya KABOYI, uzwi ku izina rya Jannete. Turabakunda cyane, nitwa Tizo Rwanda, mukomeze mutube hafi. Andi makuru turakomeza kubakurikirana twumve ko ubu bugambanyi bwakomeje cyangwa bwarangiye. Turabakunda cyane, mukomeze